Myanmar-a mipui lungngoi lo na kalpui chhun zom zela boruak a in mung chho ve zel ni na lang mipui te chuan zan lama mi ruk bo ching sipai te an cheme kan ti voin khan kongzo huai hotle ni a Rangoon Mandalay neipi to le nam tlem zok te chena khopui rang ranga mipui an pung khom le a Rangoon a chuan US le Chinese embassy kota mipui anin hor khoma US in an sipai hruai tu te a hre ka wangin lom thu an soya China angoya wanga dem na anaw chu pui ve bok kongzo hi kar khat chuang an kalpui ta a sipai lamin mi panga ayatam pun khoma khaple azom lote chu tharuk thleng lungin tan tir theyan ni yang tia chhuwa chuan hlau a hlowak lo zanlama curfew an puanga apuang tu te hian mi ruk bona an kalpui mek nin an soi inrin ni khan sipai lam chuan mi puilung ngoi lo na lantir chungchanga hian dan thar anti chuaka ven himna thok tu te chuan mi pui pun khom na a aphu sadeu le abul tum tu te chu court phalna kher lalovin man le an chena in te an mi mal thil te an dap theyang tiin thu nei na anin pethar le a an dan man meka mimal dikna chanvo an nei thren khat chu an hnukira in nam hnoi an man te chu darkar somni pali emo a ayatam hren thei ani dona anin biak pona po sipai lamin an ngai thla thei to don bok mi panga ayatam pung kho manom chuan sipai hriat tir turle heng nor huai hot tu an zonte lohum him anomani chuan hrem thei an ni tur thu te thupe ka chuan an chuatela manan du zinga hian kumsang khazakwa somriat pariat atanga kumsang ni som pani thlenga tanina an lo khung to civil disobedience movement a abul tum tu bernia ngai te min ko niang jim yu lin ko le kumsang khazakwa somriat pariata sarkar du lo na lantir tu zirlai hruai tu hlui tele NLD thlop tu te anne zanlama sipai te hian nor huai hotna a abul tum tu te chu anmana hei hi mipuin an hel hle Myanmar sipai te hian zanah an mi le sa te ngei an rubo tin anaw chuaka Rangoon a phei chuan boruak aral muang lo le zual tu te nge an ron man don kan threlo ma se thoma om chuan thenom khoveng kanin pun khom thin anti hetiang hian mun ranga zanah aruka manan om nual niin Assistance Association for Political Prisoner te chuan an soya kan chung te zinga engpoi khoya nge anpu ti po hriat lova an man top mai te anom na chin le engtin nge an hren zui ti hriat lote anom meka hei hi mun khata chau ni lovin rampum mun ranga athleng meka zanah in ruk bo na mang hian ne chia om to te o kala nei chu me mi antumani ante hemi chungchanga hian zirtop ni khan UN Human Rights Office chuan thu chua siama mi zathum somnga chu February ni khata sipain thu nei na an hne chu tangin man an ni to ninan tarlanga heng an mi man te hi chua zalen turin an phut bokane mi hring dikna chanvo ra bena le nual suat na chu andem thu an puanga UNHR thu chua hi China le Russia te chuan an thlop lo thung an thu chua tang hian an in thiar fi hlim nge ne sipai lamin mipuin noran huai hota kong an zo an ngai mo chan pakhat chu an rama sarkar kalphung zong akhai lakwanga ne nor huai hota thok chuak zinga hian doctor le damdoina thokte sarkar na thok thil siam chuana thokte le zirtir tu atanga engineer ta thlengin antela anram akal hlei theilo sipai lam hian sarkar na thok zinga nor huai khotna kalte report na turte asiam toa nun phunga pa nga yin kalse andu danin rorel se ti hi tuna antum ber chu ninalang chuti mek lain mipuin civil disobedience movement mangin sipai sarkar hi nam thlu kan tuma tharum thona tel lova nena chanchu antum dan masane
chumi tur chuan sipai sarkar chu an pompui lovin an sarkar tak tak ani lo tian lan tir hmasa a kong an zo khum heiba ka hian sipai sarkar chu che theilova an theina chin china shrek an tum tel boka chumi strategy chu tuna an kalpui mek sipain tharum hmanga mipui no dar atum lai khan mipui lam chuan he sarkar hi kan thlantlin sarkar anilova kan pomin kan riat pui heklo kan tol lowang tiril ru an puwa hetiang hian an kal zel ani chuan tharum thona na jok te po chuak theidin hmuna ading kan ti to kha heiba ka hian sipai chu sarkar na thok theilova siam antum boka sarkar na thok tele wantlang ta na thatho tu ten na an tholo chuan sarkarin omzia anei don lova sipai lamin sarkar na thok ten war hi ngai mo viau ma se democracy ngia tu mipui tan chuan thillo mom tak ani thunga sipain sarkar athunun tur dan na chi khatane he movement awang hian rel atlan theilova damdoin te chu kharania sarkar pisa ranga na thok tu anom lo boka heiwang hian tun din hmuna sipai chuan thunei na chelma se anramin rel bol na tak tak chu anlak khoi hlei theilo ati theiome sarkar na thokte hi nor huai hotura thlem chua anilova abul tran tu te anizok nge ngeya democracy sarkar hnuaya kan dikna chanvo kan hmutam meulo sipai sarkar na hnuaya phei chuan angai na om lo hrim hrim tia dodal ania sipai sarkar hnuaya hian malam hun neilova anin ngayane police zinga ngei po sipai sarkar hrondu lo anom nual to tholenia neipi towa kong zona police lieutenant khunong koko chuan nor huai hotu te athlop mia maya sipai lam aphatsan khunong chuan democracy kan sualna konga hian kan hlo chama min manta ani chuan hunrei tak chung tanina min khung ngei dona mipuile police tetana democracy ka sualna le kan dictator tluk na thlen tu tur ani ro chuan ka inpek na hi aphu ngoi ngoi ka ti thung tina soi sipai zinga nor huai hotu te lamtang hi khosang sanga anom toa mantuma zonmek te po anom nor huai hotu te lam hian sipai zinga po mipui lam thlop du anom nual ninan soyane renguna US in sipai hruai tu te an hre ka wanga an lom na an lantir kha an ruam man na nen a in mil hle boka lungoi lo na an lantir kara hian sipai hruai tu te sum do na chu hrek telantum tatma do te hian an ram chunga sum do na rang an chela chu chu ti khailak dan an dap tela tundin huna sagaing biala dar lai chuana sipai le Chinese company te in trom chu achola na thok mi sang ni chuan sipai ten anram an cheibol dana wang hian na an thok du lova sipain nei tu an nei na tho maitel telecoma engineer za te poin na an thok du lova service an pe chuak hlei theilo hemirual chi hian sipai company te thil siam chua nual suat turin anin chale mek sipai ta Myanmar Economic Holdings Limited noya mezial siam tu Virginia te zial siam chua te po anlo ti cheto nge ngeya he company ne na in thlunzom Singapore company te chuan investment anti topa zulam siam chuana sipai company te ne na thokdun Japanese company po anin hnuk dokto sipain thunei na anchel na hi larei lo viau ma se foreign direct investment a ramdang company te inrol na chu akiam ngal duaka China company ti lo ramdang company te chu anin hnuk dok chhomek China in rek na akal puilo chungchangin soye hlo viawa India po abang chuang lo India tan Myanmar hi sum don na lama le China in athunei na azau zel tur ven konga thenom poimo tak kania democracy sarkar nam thlu kani chu natakin adem thu soima se
rek na chungchang ala soi chuak bik lova a yen rol po arinom lo hle Myanmar chungchang a hian US le khothlang ram tenen chuan in biak na nei ma se India hian Myanmar democracy hruai tu tele sipai hruai tu tenen in kung kai na thatak kan neya India marchaka helte do konga te marchak ven himna chungchanga in kung kai na tha an nei hi atul vetlat boka shrek na le malak na tur chungchanga phim khur takin akal ngei don ninalang India ba ka hian Asia ram then khat sum don na le ven himna konga anram ta na Myanmar mangtangkai em tu te poin shrek na hi ankalpui ve kher lo mai theyane heti la hian India chuan Myanmar tanga ral tlan anom chuan alo kuang kwa nge yero arinom Chin National Army Champhai district a Farkon Bullock Camp Victoria a in Varte chuan ral tlan an ngai chuan tiin dilna an thelu to sarkar nen in ka haipuangin nun ral muang zok zo to ma se hetia sipain thu neina aron cheleta ka chuan an thla amuang lova boruak in lum le dana zrin ral tlan an ngai chuan tiin Mizorama ronlu antuma Union Home Ministry kuta phalsak an ni don lo wero chu aom thung Myanmar Civil Disobedience Movement hi hun kaltowa lungoi lo na anlan tir te ngai toin kong mang anei jok niin analyst te chuan an soya mipuin lungoi lo na anlan tir hnung ber kumsang ni le pasari te ngai to chuan he movement hi lian tak kania an rampum adeng chuak tumumal tak nei ani boka hetia omzenei taka anche theichan hi in biak pona a ol sam to wangle Myanmar mi puite an than har to wang ati lo theilo in biak po ko nga hian internet service ti top thin ma se tun din huna chuan sarkarin aveng seng me ulowa social media page chu mangtangkai takan ne heba ka hian kumsang ni le som pakhata tre tiunian an khapna hli ani hnuwa khan thalai te chuan ning khong an thele zuala nor hoi hot dan turpo an duan thiam thei pha ninan soi renguna thil siam chuana hmun pui liang thariara na thok mi sanga an chol top mai te hi an thil tum ti hlotlin konga omzia anei thuk hlea engti thleng nge kan nor don kan threlova ma se dictator nei kan ti top ma chu kan chol lowang an la ti zui tale nga lane hetianga tum nei le rohman na fel fai taka nor an huai hotawang hian engemo tak chu an hlen chuak mai thei ninalanga amai ro chu alen zo paule sipai ta na nok ani don awangin tharum thona lian zok achuak mayang ti chu alo om tel thung tuna an thil tumero democracy sarkar tundin le top ani satlia mailo democracy sarkar kantung ding le ani poin kumsang ni le pariata sipai duan dan pui kan hmang le dona sarkar nam thluk na hi engtik lai po a thleng le theiane chuai chuan democracy ngel nget zok nor chua tuma mala khun lai ani ante sipai lam hian chu an phal don lova kan tarlan tongin nor huai hot tu te me mi na tur chu an kalpui ve meka internet kaltlanga sarkar soi chiat na tarlang tu te chu kumthum thlenga tanin khung thei turin rohman na te po an siamek nor huai hot tu te chuan sipai le mipui in beina hian atam theyang ber tho chua an phuta mi zong he revolution a hian kantel angai don ani ante history azialan to tur chu Myanmar in antong me kania an malak na le an tran rual na in engchin nge athlen thei don ti chu aril thui thei viau don ninalanga ramchung mai ba ka hian ramsang sanga tepo an nor huai hot na hi lo thlo pania Japana phei chuan Myanmar wang hian mipui pun khom na lian ber pol chu athleng mek bokane